Pozdrav ljudi, dobrodošli na Croatian Gaming Channel. Evo, došao je taj dan da odigramo koju rundu Black Ops 3. Igrao sam ga već nekoliko partija, nisam puno. Pa ćemo vidjeti kako će to ići. Nadam se da me internet neće izdat. Pa možemo početi. Dobro, evo nas na mapi Exodus. I prvi put koristim ovaj Vesper, koji je submachine gun ili tipo naše puško mitraljez. A oni jako brzo pucaju, ali imaju ograničenu udaljenost, znači nisu za velike udaljenosti, ovo je za blisku borbu. Tako ja u svi koji volim, ali ne volim kad ovako uletim među dvojicu, koji očito ne znaju gdje se nalaze, pa su malo izgubljeni. Možda prvi put igram na ovoj mapi. Ovo užasno brzo puca, ovo čak čini se brže od VMP-a. Neko me je asistirao, hvala kolega. Opa. Da, mislio sam da je na drugom mjestu, zato sam gađao tamo. Mislio sam da je više lijevo. Ali nije bitno. Uopće nema metaka, ajme me. Ali to troši. Ko lada, čovječe. Morat ćemo uskoro kupiti neko oružje. Će nas neko ubiti pa nećemo imati brige. Treba scavenger. A to je još daleko čini mi se. Scavenger je zadnji perk. Opa. Škrap. Ništa. Da. Sigurno se spona iza leđa. Drago. Ajme, majko, slučajno me ubio, evo slučajno. A dobro. Ništa, idemo dalje. Ovo je bila sreća. Opa, War Machine nam je spreman. Vragu. Nisam trebao izlaziti. Treba samo okružiti ih. S druge strane im prići. A eto, moraš nekad i gluposti napraviti. Dobro, to je u redu. Kud sada idem više ne znam. Pogubio sam se skroz. A šta sad? Bilo bi najbolje izbrisat. Nećeš. I sad je još tamo. Nije. Ne snalazi se ja, ni ja baš najbolje na mapi ovaj. Ne, postao sam bez metaka, nisam gledao. Tako mi i treba. Ovdje treba stalno puniti ovu pušku jer užasno brzo troši. Moja sjena me prepala. Ne mogu vjerovati. Malo sre. Vragu i shotguni. Mrzim shotgune. Nikad ih ne koristim. Zato što mi to bez veze nekako šta je. Ne moraš mi gađat baš previše. Samo okreniš se u
generalno u smjeru gdje je neprijatelj i rokaš. Op, naime. Pred tome. Ovi protivnici nisu uopće loši. Sad ćemo probati nešto. Nije to očekivao, nisam ni ja. Da budem iskren. Ali dobro, nema veze. Gdje se sad ponovim. Ovo ću opet uletiti među 2-3 ko prije. To jest na početku. Ili ćemo malo taktičnije odigrat. Nećemo drugom jagode. Sada nema nekoga u čošku, tu ljudi vode kampirat. Točno tu između ovih stolova. Tamo su znači. Ja s tim war mašinom nikad nikoga nisam ubio. A zato drugi mene raščetvere samo tako. Ću ja zamijeniti za nešto drugo, ne ide to meni. Ok. Tu bi znao neko naletiti. Ova puška nije baš lagana za kontrolirat, ali da se. Dobro. Srećom sam bio spreman. Inače ne bi imao šanse. Zašto ljudi uporno uliječu gdje je neko poginuo 2-3 puta? Konačno. Da, normalno. A dobro, makar smo zaradili jedan UAV. Nećeš lako. Ali UAV užasno. Da. Taj UAV čini mi se niti minutu ne traje. A kad ti baš i ne ide ko meni danas, treba ti 15 minuta da ga dobiješ. I na kraju te ubije s leđa. Da, fenomenalna taktika. Trebam još jedno. Jedan ili 2 kila za war machine. Opet sam ostao bez metaka. Nije ova puška za mene bez scavengera. Extended max. Opa. Bježimo odavde. Nije zdravo. Nije mi ovo. Ali ipak. Ajde, da probam nekoga konačno ubiti s tim war machinom. Makar ovako. Na slijepo. Normalno ništa. Ovo je bio najjači kill do sada, definitivno. U želudac sa pol metra. Da. Normalno da ću stajati gore sa shotgunom. A dobro, makar sam jednog ubio sa war machinom. Konačno. I uopće mi ne ide s njim. Tu se ne može po zidu. Tu se može. Ajme, tek sam sad skužio da smo na jedan razlike. Ovdje je shotgun 100%. Shotgun boy je tu. Ali će me raščetveriti. Samo kad mu uletim u ralje. Vrgu. Ne.
Jel čučao tamo? Je, ja, meni. Ajde, pobjedili smo makar. 22-12, dobro, ajde, nije tako loše. Da sam imao još barem 2 kila. Bilo bi KD 2, ovako je 1.73, ali dobro, nije loše. Treće mjesto. Za sad još nema nikakve takozvane tontove, kao što je ovaj. Ali dobro, ja. Ljudi, to vam je to bilo za ovaj prvi put. Vidjet ćemo se opet u nekom drugom gameplayu. Možda nastavimo sa Dying Light. Možda opet ponovimo jedan Black Ops 3, sad će mi biti to glavna igra. Tako da, ako vas se video sviđa, možete staviti like, možete se pretplatiti, možete šerat, možete reći prijateljima o nama. I još nešto sam vam zaboravio reći. Znači imat ćemo giveaway. I poklanjat ćemo neke sitnice za PlayStation 4, PlayStation 3 i PC. Pa nas možete potražiti i na Facebooku, tamo ćemo više detalja stavljati. Ali uglavnom, pretplatite se ako želite neku nagradu. Pa se vidimo onda u nekom idućem gameplayu. Ja sam Čunoslav zvani Čuna. Ljudi, vidimo se, bok!